Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u drugu epizodu Egertačka i ona Bape kanalu. Nadam se da vam se svidjela prva epizoda. Ja nadam se da će druga biti mnogo bolja. Vrtim, moj nijes. Vrtim, I eat you, I eat you, I eat you. Ali ne mogu da ih se izbavim. Nemoj mene, pa pogledaj kakav zalogaj pored tebe. Pa šta ćeš bre, prodanu. Nemoj. Jednako ti. Sonic bježi na nemogući način i... Sonic! Ljudi, kroz što sam se provukao, znači, nevjerovatno. Gamer Pro je AF čelik. Ti man bit AFK. Ona je malo prevelik za mene. Mark Nut. Ljudi, kako obožavam kada je neko off, Mark Nut, I can eat him. Ajoj, Mark Nut, I will eat you. Nemoj njemu, pa kućeš na njega, 4. smo ljudi. Kako samo brzo napredujemo, sunce ti poljubim. Šarenu. I cannot eat him. Ljudi, bili smo 4. Ali bilo je fino. Pa neću bre tebi sve da dam. Hoću nešto i sebi da ostavim. I ljudi, gotovi smo. Koliko ga ovdje jede? Nemoj mene. Ta kretina, bože ti pomazi. Pa da je njega zezne, viš koliki ti je on. A neću. Ljudi, bili smo 4. Ali je bilo fino. Sonic se vraća u novi pohod. I slijedi mi osveta moja. Naravno. Svima koji osim ja pojao. Sonic, pohod 3. Kako valim ovako ove glupe likove, jao. Ljudi, vrijeme je da pojedemo nekoga. Ne samo njega, pudalo jedna, pa poj. Ajde ovo. Ja, ljudi, mrzim onoga što je drugi. Psom zantiju. Slijedi osveta tebi. Super Sonic se vraća. Da, ta će me da pojede.
Tim. Ne, ovo nije ja, please. Sorry. Okej, ajme što. Nije ti mene jest, ja ću vas svi pojest, ali vi mene ne ide u obzir. I tebi ide moja osveta. Tu da zapamtiš. Vidi ga, što ja nisam navadila. Fati. Jej! Sad će svi da se dijele na mene. Jej! Nemoj ti. Samo se spojim i on je gotov. Gotov si. Ma gotov si, brale moj. Ma gotov. Ne dam ti ja da budeš. Čekaj, uni. Fuck yeah, bitches. Pojedi ga. Znači ništa. Ali vraćamo se, ljudi. Bene, nemoj da se dijeleš na mene. Pa to se malo rimuje. Bene, nemoj da se dijeliš na mene. Spasi. Joint. Nemoj ti mene joint. Isti. Biće problema. Mama, doge keneju, help me. Vidi prvoga vamo. Egipt. Da, on je Egipt. On nije Egipt, on je Egipt. Sonic Sizu. Bravo ja. Da, ne. Pojedemo sve one malene da se njemu podarim. Gdje je Sonic? Sonic pohod milioni 3. Simon, for you do this. Ukrajinu. Simon, kako je porasta moja beba. Pojela mene. Simone, njemoj to da mira. I ljudi, ja mislim da bi to bilo to. Mislim da je vrijeme da završimo ovu epizodu prije nego što se još više izblamiram. Dobro, makar smo uspjeli jedan cilj ove epizode. Bili smo 4. Što je fantastično, jeste da smo bili 4. samo na 2-3 minuta i manje, nismo ni toliko, pola minute jedva. Ali to je sada nebitno, uglavnom ovo je kraj ove epizode, mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada pozdrav, puf!